nipa ye bepe wansam no poma sibre ne de ama kama pa na ne nyina kanfu ano asumdua bu ano ena ye nyina da ye pese ye nom no wo Ghana mam enkanka asante mam ha enya asem ketu akra eye Sompa Asem Mpe Nipa no a hey ampa metan no ane michiri no wakobrafo awofofsre na wachade a wofasre no emimfo ane kanta kranchi twade odi hode Sompa Asem Mpe Nipa wono a akwasipiti a wodi obidie no oni obidie Asem Mpe Nipa no yaba so a yaba no pabne so enya asem ketua fo a wofo sam wa wosi adaka won kan kontema meni wose abitie sija so sikofans wosi sikofans ideas hey eya Sompa Asem Mpe Nipa na efiri no nso ekone non kroso no dia adaje eniposo asantemama eni wiase afana nyina enya asem ketua brei eya Sompa Asem Mpe Nipa wo fonso Aboagye mene mapamfo ye breni na efira no pafiri morning show no ekeka mu ano oyuna adwo danframam enso atesa na danframam so esesa dia na fonso Aboagye ne na pamfo ye breni eno tikachiro obi no obi so kanchiro obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ya maye homene so a enye asem ketu akra ye ni ohwintim prako a yatibunu na yasan ete kokko eye Sompa Asem Mpe Nipa no a wokoduma samwa ono na hwehwe mfidie ema tromo bidie ekopa bibidie eye Sompa Asem Mpe Nipa no a ye ko akoyanim timo dei nusum saprensiemes seek the kingdom of God first and no things shall be added unto you. Ye hwe urade ne tene kane dia kanyina da wo se ode beka ye ho enya asem ketu akra na dia kanyina da wode kan ye ho dia na wode yedie enyina da eka ho a enya asem ketu ye full package ubie boss no mu a bibia ewom wo se dia kanyina wode beka ye ho wode kan ye ho so a na ye suri so ewo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so na yeso yatumi ede yabo ye bra enya asem ketwa denchemru so denso mo Sompa Asem Mpe Nipa no ye bre na so ye betija gum ni akon akoyanim dwumadie yobati omro asam anka sa ena the nation sanka obatene ka ewo dwumadie we so na producers saye no omo edi dwuma ewo Sompa Asem Mpe Nipa so no kwantabisa Isaac ne ho edodo no kakra anonti no free joada nyina da wo hwe na se ne ho ebetumi ato no nyame ya dom na pompo no pai na adwo no efiri mu ha eno na onya ahoto pompo bia koyere ne baabi bani ka jo se sa ayade pompo no mpeka se susie penampa so asase a odi eburu hwe so a etimi bobe ahodo enan ano enam pompo epeso eno tinkwanta bisa Isaac ne hododo no kokosachi yabo Fletcher abo kokosachi no de oso no pensa funtu no no didi sumina so na nadwuma pa no wayo atwafunu eno de amanfo entahu no no de okura ne nyansa kokosachi wono ena free joada waka jagum ene production no ano hye ano nam enya asem ketwa nyame hira no ewo saa kwa no so eno ti kokosachi ne mabona baso waya ade papa free joada ebisi ene waka jagum papa enya asem ketwa na wukọ production room ho so azuka azuka so no enenwom kasa mene na pre papa na yede nwom enso na yayi afutuo no afrim azuka oye Nigeria ni nefa enso eye Ghana ni osan eye America ni azuka enso eno brantie we no timishe singlet ano de nam elkon ni mu no ano afi America os hanem se show ha she singlet ano de nam elkon ni na pneumonia beche wo no ona be uze ufra America uze ufri Ghana ona obe hunu na okọ MC a ososo biemu a King Solomon ewo ho saa ena osika enso ewo ho omrante ya dawroma ena hu ye social media application so Facebook and YouTube no ye nyina da ye di atwagu enso ewo ho na wokọ Sompa TV no so a abrante ya friend Tony systematic press ene school fees mu nyina da mo ye o mafam e de safo kanta kase primo bema gosuni abrante no
omo nyina wo Sompa TV a okagagum anya asem keto akra kofro bofo pa bema asuketo am yi pabre na asa ya Aboagye fosuo ni ntin fosuo mene funtum pa katachie no mene srebia bonche nana no many a twen kodi awu atwa miansa ne yakosa me na mete adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so kansa mpia o se kampian wo kiti kriki wo se akokọ omu ya yenwro ne mpaboa de biada yekọ yanim ten na yekọ na yede akọ wo mna samo bibia bokọ de Ofosuo Nyankopon daroma ene ya wede acheyen ai enoma sesa mi hu bida but dan nyina de achen wode no eba cause cafes na yedebro nya wi asa amrenka nipa na ho ayefuru ban ai na ho nyamo hyehyew na mfuturo ya ba na so Nyankopon de ope na oye e woni wi ase isi ensu eto a na eto na ebunowa ne nkom hye no na esesanka minim de na esanka hyese o nsu obetimato a opebem nyanka nsu betonka wawie kwawini eji o machi na paso be na kwawini na me minim se kromu ano na meka se okoka so aye na edu mebi word ma ya na omo ampanifo ne ka ho bi no mo mankwala no se be omo no ye tenten wo mo so kwakumadi ka akiro se de nsamafo ye nye enso koka asem tia nsamafo ye ani afro wasamado se bra be yi wa no ya asamado so ye koye babi mo ankasa mo beto aba no ye beto aba no obi wo MPP obi wo NDC asofofo obi hyenkom fie mpanike no se wo do obi na obi ka na ho asembone che wo so ma wo ye mo hyew eye fie enti mo asofofo mpanimfo ye am wo man mu ya che egbo no wei asofofo bi wo man mu aye beto aba obi timi gina ho ka se nipa bebre hyenkom gina ho ka se we na bewi ni aba no we besi bronya we besi even obi kura hyenkom se lumba yi ase entokwa moja behwe egu me pa cho eye adwuma kwa kude yesa no ebono wa nation ya wa boboyi eye tourist center me chese papa no kura no asem no kan so kan ne sa kura na enoma kakra bi afa ho because ye hu bi da se ye di bronya na nsuo eto ekwa bi so wa deliver kakra ne mom che ya che ne kente ye kwa hankof gini nsane ade inkrofo bi so ye bisa fear panic me so brofo no mo na makọ school nti ya mo nkire ye mu fear panic se me do Oforisuo ne okọ akansie ne obi firi ba bi ba be hye nkọf so nyame se Oforisuo anhwe ya ento no ana wo nwini a me a me di Oforisuo achi no panic no wakọ so fear sa di pa na mamu aye ne den sa o mo hyehyɛ sa nkom ne ye ne den kwaku ya hwa so nye ai dampale penso wan ka se nkom hye hunu ni ade atwa so ene rete sam ebono wa na ne de aba ye de yankofo agunisa se ye dinta no ebono wa de no aye se was fear and panic now wo wa mama mfo aye se wiase bese ne wiase se bese ya wiase bese na wa account wa se ma di ka jo so me heaven mi nkobi tasa every semini account so papa bi ya no Ghana no enti se wo account so papa bi ada na se wiase bese ya wo ko heaven so me kira se cake ne wo Ghana ha no se enwuna muntwitwa ma obi adan enya nwunu ni bi se den so muntwitwa ma obi anya bi dan se anansententan no nketwa nko anache wo mo asofofo bi wo kromu ani nkrofo bi wo kromu ayaw wo ka se wo tena kan ye di wo nko betima ye program awie ede ade obitimi hye nkomo ja be hwegu we wo ko bewu obenya accident ni pe bewu enso Nyankopon di ba kwa we le bewi ni na de na omdo nko so fie obi kwati mbo ne maame bayi obitimi bo maame bayi se o maame ye bayifo ono na ayew sa eti se obi ka sa se na so hwe no abra bonko ya nyame apata nipa no nko twese kan ene na sa so fo ne ye no ya asemu eno ma bi ho magana na meka se ye mra na fra ehu ne yemfamfa ya yenko na emra na ka so matu agu no mdo ma adwini bu ma no ya na me se nepa me se traffic wo kro minim so chan holiday no me can be bia traffic the whole Kumasi traffic anya sam ketwa it is dan na ade na wo trailer no e say Ghana for especially Kumasi omo hwe no mo ye bi go bedu mre bi no say obi e toka short ya na compensation na e kwa ho dan no na e kwa ho dan ye mu bubu ne ye ma musika no mfa nkọ kwakire because ente sa e normal na e koso no say pragen so hyehyɛ na ye hyehyɛ
oh ye ntwam ye hyehye de bia se biba ye hyehye ite biba be ka ho Ghana ye problem no ye mplane re ekwa ba ko ne nam so no de ya choki ne no ana ka be 100 na 2 billion be ka ho a sa kwa na ye mplane enso ne ye kwan ya ye de mfinfini ya ne kakaka se daache ebi ana cars na doso ne ya tibia ka ho sisi anso no ana enam traffic wo kumase no mesisi ye bitin kan kwa eti no so ho asem no enya asem keto amanfo ene nsuo totosi a omo ba kurom a omo peka akọ no mesenya asem keto enti no so ye hwe na ye hu kwa ne enche ye tiefo ne adofofo a omo hwe eti se na ya wada na ya wada ye nkọ anim ya anyum kasa anyum kasa ye nkọ ena ya wada no ye kwa ahomegye mu ene ne first week na ne ya wada so a edika ni anyum kasa na anyum kasa dwumadie no no obi se eduru ba bia se mobɔ nwom no kura na ka mo ankyirikyiri mu kura ya te ase da defrinyu afri se enwom no ye tie a yenima futu sem ankasa ewom odofo nkrabia mu nsem ya pa o krabia mu nsem na wo ye ho hwia enye yie na kwam yampadu anwomtofo hene wona suesu anwom se nkrabia mu nsem odofo nkrabia bi wo ho mu nsem no gise nyame o sise intwato so ye yie pa enwom kasa dwumadi yenko tie enwom emra sise ya
woni pefe se asem wo ye de ato so enye wo wa wo sese susu wa adwene mu a utimu se sa asem nye ona akokan ye ewom se woni dimpa wo mantem ho amanfo mo dimpa nanso wanum se maame ne prono nye ona akobu ani ekofa ne sika efa ne dem nyoma phone nye ona afa ye na empokura no sekan ya yeso obi agwo no mantem ho esanse dimpa woni enti no ye ye de ato so wa woni preference nye wa maame no ne papa no awade na gu ye no papa no no obo na dwaman dada na yire no kura enim na so abufuo ba ye se mantem ho yeso obi na abo papa na mane amene wo gya na yire no yesusu se ye wo na so wankasa ni mpefe se wudi bimu a enye wo so de ato so enam so mane afiase no wakwa akopie enuti enami nwan mo mo da fiase mpempi no se omunya kwanya na bi nyama phone no no mo frame ensem ya no mo ka no ya na asefem pa efri se fa kwa mo akwa akopie no a osusu se hwanye ne tena bia no odofo wa anya hwio nemom kamafo bia wanya dansini bia wanya no mantem ho no dansini bia wanya no wadwumam ho dwaso ho no na yedi asam na to ne so no na maame bi titasuru ho na homachi no bi obo obi tuo na nyi ono ano esanse wonye no wotuo o mantem ho entine so no ne kun no enam so ama ne wakopia fiase a ne nkwa na nyina woni aban ko ase esanse ne ho ahi wo mantem ho ntino ka maame ne betumi asifom se moto bi ne bo abrantie tuo omutu koye ne mmom anye kwamana poa orofo amanfo bebre akwa sanim akwa maniem wa bra konya danse ni ginam ema won na wo ka asem ni bi mano a enkananya ne se wakopia fiase ene mogidie kese se yenwan mo da fiase se omunya akwanya etie enwumi bi ne afutu sem bi ena enwumire wa Asem Mpe Nipa dwumadi so a ebinum re be ho papa efiri se kunya kamafo a nkanye no se ekoba ne sa no orofo me mawate ase se ewiase mu ha no eduru baabi a no asem bi ebetumi di ato so no eduru baabi a eyenkrabia ya afa ne sa ebi akwa nkopia fiase hokura mpo a se nyankopo amfo wa nkotete kakra ebi kura akwa hwere wo nkwa eno ti afutu amede ba menua ba mani se asem no de beba enka wudi bempa ne mom dansini a wo anyanti enene amwa brabo akopiem ewo baabi sa eno ti akwa ya nimbuase na sa nimbuase we no ene na meka kire ose eyenkrabia fansa na sa ye ka sebra ni ye kan krabia mu asam de a eyenyankopon kuto ene betumi atwitwa agyew efiri se de ohu ya no ye dance no wantumi antwitwa amfanyew maami eduru baabi a wasam no dane ma awurade wate eduru baabi a mampa ebomu enye duwate efiri se nipa su ese ko kan bi ma wo nanso ose won kan de a de hata wi ono ene hu ye eno tin so obi atwa asem ato so ama na wi wanu anyi obi atwa asem ato so ama na woni aban ko ahye ewo afiase a ene masema meka kiro nyina ne se eyenkrabia mu nsem so kan bia enyeye
eno ti ye na ne ye how ya man ye nyina entu krupo twedi ampon so won twato so ye de ato so na so ode wani tu krupo twedi ampon ba sayi adom so a wono ene hata soro a wo hu de ekoso wo wiase afana nyina emre pesem no obejew obeyiwa free futrom na wode wasima poma so na obedi adanse de akira foforo se entwanto so ede to so no krupo twedi ampon dawroma wayi wa firim na akoya dansidie na akoya animguase ama wona na ewo se otumi aka bi ema wo no omo saafo no na krupo twedi ampaba sayi adom wode no me ede to o mabrabo so no eno ti se shebren eyen krabia de a na asem bi wo ho na se ye kananka na unya dansini dia ene ma asem ameka tro nyina ne se dansefo yiwa ma dansefo apawa krupo twedi ampaba sayi adom onyi uma wate fa wasem kodan no na wono ene shebre sesafo no omuna samwa bibia boko ofo bibia boko nkrabia mu nsem okwaku se nkrabia mu nsem no bibia asem we no ya ye kan nipa bi wo anto wada yeyi ko na se anka wodan a o se contractor ne ya de e kan wodan de ya nti nkrabia mu nsem na anto wada ma yenchia Mr. Amu okay one ne yere omo UK na yenche nwa baba ko so chia pa friend Lydia okay ne to so pa ne makunta sa me omo hwe yen me kan sa na obehu okay wo se me nchia na last 2 years or so no this sardine dada me so bebe me sardine provisions enti besine sardine na ma o beba na Lydia o de beba na mencha mame ono so fi UK ono ne ba ababidi blonyan enti echecha wo mu de hwehwe man kia du gas oven this year say oma safe ne yakwa ya rozu fe ni aba o beba yenchia no na yenchecha dofofo a omotie ye nyina obibia asemo ya ye kan bi ato no na ne ya wasi ni trash wusu wusu enwum ni mu wonsem na ne na amafo no ya na kinkren ngwa na ye omode ba wo penwum pa on say ya chi abrantie bi wo police station sisi ai wo den sagu na ti wo se minimu ho we wantie nwum ti won tiase ti obi wo ne de aye one way say won de oba wiase no enwum beat ni ngwa na wotie dabi tie mu nsem da fa bobra yaw yenche atiefo nyina yenko yenim asem bi yenkrabia na nampadu bibia ne kra obi ano nyankopon fa ne kra nsi tetrema mpro o ma ya tetefo na ya de pa enenam no mienu enya bi kan ya buru nyen obi kun da fiase a ne maye mobo obi kunu o da fiase ne maye mobo buru nyen obi kunu yakunu ewa asem bi ho ama ne yire ne maye mobo last minute Sompa ene se nyo no asem ne nampadu anwum obo ya chew enye ne yeti anwum nye ne ene saa esan no ye betie asem a waka to da na utie mu nsem na ba bia me fa ye pa no oza within no osa na ma na ikodwa no mo ka asem ne ko papa idie ompe ne ho asem na ye de no koye saa etina within ni tanwulam no te saa edin no na within no saa de no koye no ni manja me mpe no asem sa papa we de on te saa ene mami usa question bi o wa utifia wo hwɛ me asem bi a utwa to obi so enti de within ye obetuma ye bi yaw obetuma ye bi within de o ye se wo central mika ko central police station o central mika ko court ho akokasa asemu ya me de tu Oforisuo sui asem me de tu omuna samwa sui na minni se eyo omuna samwa iti wadi amia minie munya no ene nipa bebretimi yesa obi ntimi ye Ghana ene obi ne yira ya ne ba aya akwan ede rape case a to papa bi so ena me no kase wo tie yen o hwe yen papa ne dem ne man ne yira ya mo bobro nyen eya kwan because papa ne ye adwuma pani
enti ye de to no so a sika bi a ye pa free no no ibenya papa na anya na onya akrampo na rape case Sompa FM. enti wankonya judge a Asem Mpe Nipa ama na amoa na anya lawyer ama na nka because da wo say rape case de ya na sa no ma wa mu nyina na ya na bribe san wo mu bibi sa be se no bohwe na amanfo bi o mu osika na obi a wota wo na wa fa kire di sika koma doctor bi asam ne ntesa doctor giwe ye ne sa bi ko nipa somasi metano ne ho ye mahi enti etesa ya ma men ka asem jo nipa bebre gu afiase a omo do so chen omo yes anoma basa me na me ka tro nipa mu gu afiase no most of them ni ma asem no ho we oh yeah enti de bia na me ka say judges and the lawyers especially lawyers ya na mesere se minim de se heaven no se de nyankopon ne bible mu asem de ye kan kopa de a yaw be ye den o e wo heaven wo se heaven wo ba bi party se de ye kan ya de wo tie mi lawyer wo tie mi judge wo tie mi ensem bi se no ya na eduru bi mi judge bi a no wo mi pese me bo wo de ye wo fie no wa na otie emerante ye bo a feri ye pani katachao no tie na sem no de judge iti mre bi meme se lawyer no etu ne ka e be sra ye e wo Fox FM judge no obai na mrante FM na call no se omono chia obo na bodin open na koto dem sei o se judge o se de bia opon no kofi anu mre e program no ti ne mo ma sem amrante be ka no eno no hwe ho e de judge asem eni nipa do say asem bi ye nkrabia na nkrabia mu sem no uye ho hwe enye yi enu nti se obi tie sa program na so ye judge ana o ye lawyer edumre bi o tie sa nsem o yi a enu nti yawo obetima court bi na judge wo di asem no obetima cha odi atie nsem no na otu o hyeda ana ibi wa no asori akowura ne chamber na akodwene no ma bi ho na obeka asem bi wo mo tie nsem no ya na mo ntie ase edumre bi a mpanifo se wo de wasute na de wani fam ukohia judge bi a otimi redi etie sa anwumo se ano so ka nipa brabo because adibi ho ni mpefe se eye plantain ya plan de ato so ampa momfa nko e de bedro wan kohia judge bi a Asem Mpe Nipa meka ne se sebo hwe nsem ye pa ya wo bedem wo bekọ e do ko nwana so na no me ko apikoto ya me kura me sui na nobu man bi hank of goodness ena ne yire ne ma ebi se no wa fe ne yire ne ma no di da ne yire ne ba ya yetu asem ne hye da no ena okache ne yire se da mo beba no fa me ma ne bra na me show manim oh yaw that day no me say me tini suo sa na me say wiase pa sanye hu ebi betima to obi a na yaw that day na ye buy no court ansete na ye say that mo e co strike as say it ni ye san de na ko na ya na ye be sre whether na say prisoners and panifo no sa na ye di nipa ba court sa na bia ni yire ana say na wo mu ni di nkomo kakra ya wo mu nya botre kakra yaw e di enko yo mu nya botre kakra mai ni meya be som on papa nan papa yi tini suo ne yire na obere wanda ni wono get ko hey make go mo profo no go oh na nkurai na obi dumfo bi a na oye ne ho nipa na me pinche nam sa papa yi man waye den ya wutie nsema entwanto so a asema ye kan enu bi na da papa no so papa nse me ye nwien a ye de na ekoyi ye kan asem kire wa say ye bro na o te so planting na de o ma planning obi a planning e da to na obehwe ne ma oba ba ko be ma ba ko ni ye di papa yi ko na nkolai da na papa yi tina ni ente na yire ne nkolai ye di papa yi san ko yo edumre bi ho no mo a ukoto se ahoma bi mia wo nwia bi ama na nya wo de wate tobo na ono no de bi kura na ne de ankoye moja hwiaguo ono de bi handcuff ne de ko ne se bia ebedum be bi nyame be kasa aja me mpem wa se hwade o ye yo
oko no sa to na mo ko se okodu na wonne na danfo ni hia o de ama na yere nom de ayefufuo aduane adi kyesa adwen pa wo papa ne tirim wudi ne akotwa krom wo yin baba ti ye de agu no so woduru wonim se ye becha ka kuma ne ache no happen no de twe boto yi mu na na wonim aja me mpase ho asam so sole ye wan hwede boto nim show asem wo wei broni be ka se coincidence o ya anya sa na mo ka mai no show anu ti na ye ka cho se nyame ampata o ka o yusuo wo dan ya wutim efi a wutim se nyame ampata ne obi tan ofio tan bro no so a wo ka obi betim de koke kura ba be hye o ka obi betim de adubɔ ne be hye wo fie ana sebe wo kwan no no asa akoye case no apepa na no dwuma wudie no ne de wo kɔ ewiase mu nsɛm no yaw ɛdɔso nti sɛ ne sɛ wo susu sɛ ne wo tie program ne wo de saa de wo na wo nko na wonim wo de bia di obi ne wo damu a ama ne ma ye mɔbɔ ni nnuane ma ye mɔbɔ sɛbe ne maame aye mɔbɔ yaw obi wo sika pa o na hwefie nipa bi de asɛm ato no so wo damu anya kamafo o dam because ye wo mre bi wo Ghana ha saa mra no befa lawyer sɛ de sɛ ebi a lawyer na obebo a wo no ebi ye ma 20 years a lawyer betima charge wa me de ama 15 dutu mu tan obekɔ ko rape case wa kumnipa wa yese yetimi kum obi na de ahye obi eno ti na broche so ko na sese be yese de me ma won yese obi kura ebo eku ne yire a o won me hwe ayi bi akwa ne de second wo ne yire se otwitwa ne yire na amafo gina otwitwa pe na mbusa sa na de na obi nkonko so akwa mo se hwe dabi abroche de ntesa nipa obetima be yire akwa na eye police because who ko so mu a o why from inti police ba na o ma akwa ne se hey jade wo ye no o ka ne be de ne se wanya ya police ni wo ho kwa se o shoot akwa ne ma ne wu ya nya ne we emre wo ho no nti duru mebi wo ho no ma ye wade bi wo betima so mu ha unya twitwaje fo bia yaw de me pesa me kama nipa da sane bi na wutie yen so why ye saade we bia nti me amento challenge bi ma o se wudini na de wo ye na wo te se sade na wo ye sa jamen enkrabia nko an ye de ye ne de a ne meka akwa gimi wuo no be pa cho wo betwa ye bi ena wa ma obi dam utie me nko an na wunim wa ma obi sofa wa ma obi ewu ye kum obi eye wo ba ya sa be jan na pedi do se ya san bi ye nkrabia na nkrabia mu se nde waka o wa bo no nyom na mpese busa se wo a wo ye sa no ena wo hwemi nsusuan so be na wo benya kama wo twem ene obi aprane obi ho asem obi aprane obi ho asem o de ne koto trouble mu yaw ene anwumi kasa ama ye hu se ampa wo mu nyina kanipa brabon but wo ema bibi mfa wo so wa wutie me ema bibi mfa wo so wadwen bibi sa yifi wadwen mu ate entan nipa sa emfa bibi ntu obi so ema wo ye ba enko chapo obi enko enu ba nwene ho ya wote dem pesa enko ka se nipa somasi fa ho ko hyehye no na akura ne mbeka jo se mekoye bra somasi wa yire me ne mada wo be komu no na ente saa ne akotwa sika ma doctor bi na mpa report be ba jampa wona na da ente saa nipa ya kaka ekoye ne ya jeli no mame papa wote saa enne asem no nwom kasa wo se esen bi ye nkrabia na nkrabia mu sem no wo ye wo hwie nye yi ampa wonya twidwagefo bia ba ne be srew afutu sema ne yade ma se nwom kasa yi wada roma enne wo plani bi agya wate se waye bi nso a kokotodwanim se wrade bone se wrade fa cheme na sa nipa yi wan kasa na wonim ba bi ekwan da ekwan epran mu ato no wo na wo bie na sa nipa ne yenyini mfiri ho minim se ye wo den se wo bekwa wo be se wudini de wo ye eye wo den ampa wo fie wunyanka wo bekọ na nso ye wo den nanso ye sanso anka beboa because mo Bible ni say wo ye obone na opa mu kanka nyankopon ye de wo de chew ya heaven ko be ni o ehwe heaven ko se no ma se ya na ehu de be ni o me qualifications sha yaw me se heaven ko ebe ye den e wo sa no ma enne enum kasa sa asem wo ehu etimi de aduro beje wa trema asem wo ye nyina mfa ntu ye ho fo wa wutie me wa wo hwe ye
yenya yete anso yemfa ntu because yaw ye nama ye ni nipa bo nza ho adwuma mu afie o nye nipa nya ne pa yasam obi betima set trap amo akoto wo ye ho wie nye ye ete ye futu sem obi ase wona mo a hwe wabra bo na umpa bo no wo ya na do nipadua e no crash nipa sa esan ye to Asem Mpe mu asemi ebi nkoto yaw me da ase. Okay, enuntino senka unya somufu a se unya obi ma no kan bi ma wo a woni mpefe o se ko bedi adanse ma wo a kan kwanko ba ni se yo na so se bi yan krabia dia na yan krabia mu nsam ye ho hwia enye yie dia orofo ye fe ho tukuru potwe amponso bate efri se wono na nani hu ma nyina so wono na nim se asemi wonka ho so ye dia to so amu akopie fiase dako one day we will gidie mapase no krabedadi ama ho atumi esan 0551931931 0551 931 0548 931 0548 931 0355404528 0355404528 na yenko emfa enko yanim na yenko tie yahwefo ene yatiefo nso so enkrabia musem oye hohwia enye yiu eya asemo hello Kevin ye Fine. yetie o Okay. Asamboni is fatanyeni. Asamboni dia fatanyeni because yenim say yeni dia onibi. Enti bibia ebesibiane ade shenyeni. Esan say onibi nti even se sikani mpo aya dia no de shenyeni. Ebise yeni india obi anim so onibi. Edi ono anabeye. Papa bi na no ne sikani ni yeni ete wono eti fie ba kwa na omumma no de bi odin so besu ana dwebia na obi abefa no ana da ode acid egu nsuo ni ana fi ode siwo ana de bi omode hye yen de bi omode hye yeni no ana sikani ne ba abefa nsuo no ana onomye afi ofa nsuo no onomye no ana ovuye so ovuye no sikeni nanimu eguasi because they be are not the same yeni enti anwasa yefi obi nim ade judge no nipa de anwasa osinanim ade judge no patro emre ni ntimidi besi ase ya madamos no okay esabi enkrabia o esabi enkrabia pa hello Hello. baby afrefre udin I can print so. papa yetie o Actually, see, in case of say, Obi, I am born. Let's say, report to my police and I see me to try a boniana. obi aye bone Yeah. na uko report to my police aboni bi te say That's say, what I report to a now, police for the back here, no matter what can say, okay, will be no more year. se de minim se ukoto so obi awu na se ukoka ekira posifo se obi awu da ha se bia kwo afuom ba bi na obi awu da ho a yenim de okun no o mo ba chew no de wa hwehwemu Okay. o mo mra ba akono no o mo ba ka chew so nyo na akun no de na so ade ye hwehwemu no okay hello ye hwani o me pa cho so mai le ni yeti o katachi asama mo kana me chia bubu ya me kata free ai bu sori Kenya ase okay me chia bubu ya ana papa bi from a dropping ana me dey tinti no ko ya na papa bi si chia ni say wo police tank bi wo ente o je me number achiri na one friend say si a member for police tank no police tank na ya obi die ente me ko fa ya na omo fi ho no ba cheme awon ba cheme na anaja
make us be na so man no say that be me for na nkwala mi ru ka ho ento nkwala mi ru so omo obi ski ana wadi mo ho ento di ka ko tiro mo fi no enti e ko ye no ana ye ko peje politank no omo fi ho no ana omo ba che ne nkwala ni nyina aja papa no si e di ni o kwa so le wo okurum janshi ho kiri ana omo si da bi yande omo ba sra papa no bezuru ye no what say kromfo papa no krota ma di ka fa no ma et me di mu no e minimum no ana omo de ba nkwala ni na ba kenya police station omo de ba na omo se omo be san kwala se omo di ana kwala no di da bi me se minimum kwala no enti ana omo se ende omo fa me call ye station mo to de with direction enti ye ko hono no police fo na de ba na obia so le sumaila sala dai ada bi sala de wanti say ba men cha asam ne de mo kanu ena kura obi be ti adi asama show na ena kura obi je fe ya yi ba omo no omo ti da ki charge ente mo futu ni de eye bibia me ka me sa free papa na de ni afra omo de da mo hono ta last 3 years nyina ente de bia mi station no mente na men shira mo wate amen enkrabie mu asem de nyankopon kuto hello baby afrefre wudi Pacho, yes, friend in there, make us through a sacred. Mammy, ain't you? Pacho, Asem Mpe me senior brother. Not on it, the friend be now. The friend you could be dear. Ama, with the background by you see the catcher say, my brother and a babu baby and a kind of voice and a black voice. Oh. Ma, and they took the Brima, some could keep police state. If you knew, Asem ni Asem a dear near somebody, Nipa would 1 hour, no being so active, be air kind of Damascus. No, okay, now to above one no edging hono no be swako can be can woo. A asem woo, kwaku. Hello. Yee. Come up, pa. I know for one time, no for Lumba, Obia, one more din. You know what I say? Where off I say SK Bullets, Namen, I didn't name the what say coffee crew. So what I'm mentioning to what East, you see Amankwa, Ukukom, Amasabwa for Venchiano, Nemamu, in my power ball. Of a real second, I'm an ear. Oh, and sign a bank go. And so it's what I said, one week. And sign, I'm an ear. Oh, so about one cat. And they have a document and they are again what no more at you. You're that by the more, yet you and mind for more. Yeah, Papa, my more, Pian one. It's Sanchez will be able to do a few years. And somebody pay no. And here idea. One pound was not to be John. Would you go cover count? Nemum, so what Tim said, and a genius said, wouldn't for Mobia, or by the Uncle, Sama Confoso, or by the Uncle, the Hadi, or your day, and with Jaga, and a Papa open once a minute. Can somebody tell you? I can quite kind of grandma, can you say that? I'm not to me. Oh, you know, and Sandy Gabi with no, a bank crap. We offer say SK Bullets, Yaman, or was a no key, hello. Hello, baby, I'm free woody. But Miss Sophie, in Ghana, yet you. I'm a fair family. Okay. I've not come here. Now, because you know, Canada, Norway, one more country come back from Marco. After the year, I should catch on the mission the Kwame family. I've been to a cat after no. I'm not a woman up now. The reason the tradition, I'm not no, okay, ya dun kwawdia yenko na yenko chia ya bema abrante killer ni nuane ya bema o kapitani o boy dwuma dun kwa enya asem ketwa. Hello. Baby afrefre udi. Hello. Baby afrefre udi. Good evening. Majo so.
your friend me Andy, make us free at some dance to work. Yetio. Oko ye best say ya mo twe mo ho free television no anase radio no na ye nin komo. Hello. Baby afrefre odi mame. Acho me friend, I'm in me dey comfort. Yentio kone. Acho me success obi na wa journey. Na uko na uchi ne ba police station why boni ame. Sadie emfumsuo bia nim so why boni. Emfumsuo bia die na ko hunu na ahoden na betumi ache no na ade ne ba onye emfumsuo. Onye why nye boni. Onye emfumsuo kura. Yo me da say na mfoto semo ye fa ba wo pa. Okay. Ntinyano kam na be bia Mompe futuseno emaye yes yana nyama bebre efi me say ye chinye to da we are asem etu ni sama ye chin etu so why day we plot I feel the lorry coin ebra lorry coin ni wo ho ana me si o wo fa lorry coin wo ho o di be ko fi eye day ana wo fa me fie nim ko fie ana ofu ube cement ho na edu reni sizia ateche wo ho ana me se ani fakola kwan ni mo we no o adani ntoko ha pa bona so oyo be ma o ana me so ma body bi hey give and take. And I call him complete. And only police for now back. And police neighbor is writing him. A dream will be now. A man for senior. Okay, a man for country. Police name and says, Move fan call remind. And one more they make all 3 days. Ya suffer adaruma and I say, oh, mommy, we are your bonny bay and obeying into the photo. Ya father. Okay, hello, baby, I'm free. Hello, what's so free him penny? Yentio. Na me shop moy. Foot. Sompa FM. Oh. M1. Hello, last caller. Hello. Baby, I'm free with you. It's Leslie. What's the wedding? I'm going to contact. Fanny Payentio. Hello. Baby, I'm free with you. Major Bru. Auntie B. Swame. Oh, me a fish apa. Auntie B. and you. Also, Patamwa, and look back. I some of come on. Amen. Auntie B. Would any ya for friend no enyina ensia Auntie B na frɛ no ya na oba wiase ensohwe ato bibi sa ato sa bibi ato me da onim ade we ye kan ya me tama na me ton fosu kantamanto ena se asem we on wo de nwuma ba pa o na me ton fosu kantamanto trouser bi na yaw na ya twa bi
na me ko me di mika koye ekope selection aton ya na nipa bua peso ewo range ne so kantamanto akra ya obaje di se asan bi yanka bia na dibo ha ya me to me sese ewura man bi botom me to me di me pepe me hu no na me nsa ko ewura man bi botom na man na yire me sa ewo ne botom yaw kwaku e asem kasi o ana man se he wo botom botom wo ya me pa okrofo me ya buo kun asisi am se opani me nya krofo me ni me ko afa so me nsa be hwe botom hwe o yaw kiki lock ne say na me ye obi a meton enoma wo range ne so into omo area ho no me say adabi guy dey ni no na edem so pani me to me so me pa ye twa foes na me prantema ko me to me say akowura ne botom yare enti we wa hwe enne wo bi ehwe obi ba nyinse na nya ne dia wo ba ni nimpefe say sa nyinse wo yi enya obema yi dia so wo de ahye no wo hwe no yaw asemoyi etisa man yi pa me kromfo de abu mi komia yaw nkrabia mu nsemu me na me ka chohwe be me ya okọ ba yi wo ya ya pa ne kromfo yi kuni nansen ya ba yi show ene kromfo bi wa ya pa ne kromfo nam se kromfo bi be wi ade ama wo dwane ko nta ma area hofo no omani abre nti obi wo ho no mu a yaw ansa na wonye je wano enti wano se menya kromfo no ne de brogwa akun da nkrabia mu nsem show mensa ko se papa ni botom papa na moa mensa na mensa ne hye ni botom me so pani menya kromfo minim kwa ye fa so a mensa be hye botom aprapra ne nipa ya kire so no mensa meto mensa se ko hye papa ni botom hwe asem pa o asem o yo asem yakwa computer so adwedie mra obi ka kire asanteman obi kire asanteman enne anwumre wo Sompa Asem Nipa dwumadie so ye papa bi wo fia ha ene ono na yene no ebedi dwuma no oluma ho ayefe yakwa computer so adwedie mra sisi ya me pese me di hunu ewo me fie nti eya na nwe ma me sese me fie di se me pass me god uses me shower set no me popom ani bi ebe tedi ama me enunti ena me pass de ni nyina me to full Frank Enterprise pass no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish on polish and rustic we be ni radio Frank Enterprise now love pass no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you for no 30 by 30 size ni na desire who do be awo pe no o be maybe e ho na bag of season na who do so there the big water closet who do be o be maybe ho kitchen sinks and the taps I will go maybe washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa Orukoto ofie na no a comfort team ko yan so no Frank Enterprise now be ready so we so go Frank Enterprise to market magazine room and some of you the not filling station no abrosa ile na mu a ho na Frank Enterprise so na maybe asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a se o pe task papa ne mama wo bosu bi etu akoton a ento wani nko baby a so do we make Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom for number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now says 0205 987868 now question we say you come Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Okay, ya mashafo ani atiefo nyina adwo eba Sompa Asem Nipa so medical say ose dwumadie we na asantemaji atum asise ba pomente me ho ase so de beda Sompa Asem Nipa be no pomasi bi de ne de ama kama na azebezi o na azebezi afidie so enne ye me fiti adwuma yase na asem we de beje ta ano de o eja memo akwaba ye moja Panipa bibia bokode bokosa ina sa woro bokosa de yi ahina sa wo mo hwe na mo hwe microphone ma me papa wo bai yi okiti kriki
akoko ngu ya ngro ne mpaboa mpo na twie so ngu ya ngro ne mpaboa hey kada chia bibia bako de bibia bako pa na so din de sei akwasi bafo firi hin na baye bushan na otie bushan papa wakosam ne san a odi abeda so mpa Asem Mpe Nipa minimi ja be 14 years ni o se we me say makosam ne say obia mu na do and say minimi ja 14 years ni ono yire ntamte ye 14 years ni efie dunan okay into wana mbi ba Mr. Frank katem so wo ja oba bi ama na eda na no yire ntamte one ne wo sei no wo miensa na eda na ne ntam ayo ntam me ba ha eda na ne ntamte me ayo ntam me ba ha se wo di mpampa ne Asia ne ma ba mu nyina ka ho Matias ye tie kwa be na no yire fa ntamte ye one na wo miensa in Sampi 1000 Berlin enye for ne frame ne firi oba no insibo mu a e ba sa na yise o ka Sompa FM okay na wo yire firi kru be so o firi kwansa bredi okay kwansa bredi de yemfa nchi akese enkoma osikani abiam osikani abiam o enkramem o wusika se moni aburu ofaya ena ni nwiana no Panipa yenti o ekwere said last year February mo na we safre me ano ka tell me say o sister your friend no say your friend abasa for ma ono so te hin ono so me oni ku te otafo ya okay nti o ka se so nya oba bia ma me na oba be to force on ten no no kan na onu me no oba ni kasa o phone so na me nya hu no ayo be so nya fi so 35 years so 35 years usa o so unsa me be ka so no unsa na so wo say me ko 70 years bra ni mu na e kasa no 70 years o was 70 ai and now ono so say 35 that time so unsa okay na ko fo tim ware bi sa no so mate homa ntani di ko botem bia hwana wa frame e me ho trim yo na mama na me hu na yakoye telephone so nkomo ano ka che me se wono no yare bi wo so no wo ba ko na o mu European yare na aban so ama ache te sem ware de ya o se me hwema no hoto no asa o hwe na yade no ana me se mate na mo ka che ne se eno de ne kwa so a san se okohunu ka bi na dada ne sikokompa o so ma afitafo hwe no mo service no mo di paint gu ho etine kwa so a o ka na me se mate to ma me fan ko soro na mo ko he no ka che me se o paske o mo paske bo dubi ma no intino me me ska nko nkoto aja no atena bro chire penyana we ko we no ana yes halo ne bro fo no ne fenetes no anu ana o ka so o mo paske bo dubi ma no na ka so kanie ana business onko je do no on mi hu ni bo na me sense ka no o ko no se that was 400 Ghana na me sense ka wo me am phone so na be ko ma sata no wa hu no na me hu no me di ko bote bia Sompa FM no pese obi hu me fie onya botre nti mu ho no ana o ka chem se o pese ko so na man sending 1000 Ghana cedis so ko hospital no e chere obi he me fie o ba no ko ba o ni nwan miensa ani ne bagge bi ana o ba me ho no o ro ka ho nan o ka ho nan me he bia meti ndio fe na puti bia no na o sim heska si na wa sa ko komano na unim ni ko yen said skam some said na mo de fa a friend said mobile money oh busan baby and skam ko ko mana o ka chem say okay o ko ni bo pa man ye so mu be say obi obo ware no so kwaye no ana se o kwa ba papa no bumfa ye na papa ne se mayi na papa no ohun ana unfie no o no ana ga ka tell me say o sin so say o me so hwe se ni di ho o me so de hwe a san ye enemu asem no se bi ebiara o ba na matimi anya hwe to o me so hwe ansa
And so hey. Oh yes, yeah. Two and die. But he die. But time is prepared. Now just baby I want you to do munye mere. Me tell you. A cha mediano. Ani. Hey! No mo keteo. A jabrani mu. Do mate. And don't hear it. Obeso hwe ye no. Aha. And you know what man of say. Me ne se a jab common de din komo I said dametro no. Aha. Enti ye ka so obeso hwe na mpa obeso hwe. Obeso hwe. Utime yire. Oh, say all of say ni je ho. Tumi no ho kwenti. Hon Hey. Ana. O se. O ko ba papa ne ye. Bium. O ko na papa na ajuchi no ho. Nti me mo ni ska. Papa ron kwa o ko we 4,000 Ghana cedis. Eye wa ase no. Mas me na mi hu, ga na be diska so o ko papa ho akobọ na mo ne. Sa time de na ne na ye bibia wi. Ba ko pe. Anu anu no. Ndo kwa na o se papa no ajuchi no nti o mo ni ska fa nkran. Me wo fo bi wo ho ko no fa na mo ne ye. Bo so fo o ka bia o bo ti ase ye. O so mo sama o 1,000 cedis. Ana o de ko ye. Okay, eno ti no baby adro no na abusua se papa ya nyini. Enti oba ne papa se dabi said ye wasi anyini no mente ase na eduru baby na de body atugem na ukusa ense enti ekoma papa ne 1,000 so obeti ase eno akire yi na woso okobo ne wofa bi amane wo yesofo ewo nkran na eno no so akwakoya asem ye beba ne baba bedi sa ankomo no ade afiri ho panipa na ababa wa no ne din de sei efro Owusua Vivian o tafo o te Swami Owusua woto Swami ayi Swami Roman asoda ho no te ye Owusua Vivian o baba ko o ye e friend say o ye Indomie eto ei mem se bi do o sati Indomie no e to ye ho de ho na meti o sa ale ni mu ho ai okay 21st kineke ye sciatica expert yanko na yanko sa ye ho yade sanse ama me ne wan say yade dipa banya so na yade kro ya na ye ka sciatica no sa yade no entim yade ya papa 21st kineke kuto ene tumidi bibidro na odi tu ase na eri kudeku na odi mawo enya se ososo ekira na ekona de ekira na abadebi ye tu ase sciatica yade no 21st kineke bai ona no yade sciatica wodem wotu osa wo yade mo matumi aso de ko omunwuma so a omunyina edi adanse odofo sciatica na so sisi e fasile mo na kokom na kosu na asentim yade ye pa yade bible biada ye fa nkoda 21st kineke na no ne ekọ Europe ho ye firi wo besen ko South Africa ni nyina yade ne ekọ sa ye odofo 21st kineke wo mfidie pa wo di djuma a enya asem ketwa laboratory ne scan no ahodo no a ye adwuma massage no so ye adwuma pa 15 branches e wo Ghana mem ha ye di tu yade ase odofo wan ko 21st kineke he na wo beko odofo eni hu abro ni hu awuate ye fia yade enkoda 21st kineke hu tu ase na onfa emayen kumasi ahwan overseas adabraka one Sompa TV Sompa FM na wabrusa kuro mu oboase Kansas Quarters called Junction ubehu won ewo ho enkran sunwane kranza techima 21st kineke was nyeminie 0540311311 0540311311 odofo no VG Studios so men kan kire wo say ya ponto ne abadin to no dia ene ayi no party aye na wotwe dia no VG Studios wono ede be ma video papa eni fonyini papa no VG Studios ena me kanfo na media ma orofo no VG Studios camera say kura no ano onim ano hye eno tire so odu dwumadie ekoma no a ubenya resource papa orofo bia wo so agane afum bia no ofanko dan no VG Studios no nyema no ebeboa na kwani asa nyina so no VG Studios no ewon kran malama ba say first kokroko street ne so pe eho ena behu no VG Studios 0574715778 0574715778 no VG Studios en kran mo frɛ won na o medi dwuma emfa emam Apostle Dr. Amegashe wano na dia Amegashe Spiritual Center ere heba eba ye orofo pani kwankyerefo no na danse dia metumi dia afa papa we hu ne se abra ye wo no na wo ye mu no na wamo ne nsa ye bie ne nsam na haba hyem eno na ma hu se yakopon ne ho enwanwa
Apostle Dr. Megashi in Habai, also in Habai Pa, Habai Zunim no, or for a dear bay and I only call Apostle Dr. Megashi, want to us here, na onfa emma. Now Kumase Makru, old police station where and Abu Apostle Dr. Megashi, after Yadim, and fa and Kodano, now to us here, deku, na onfa emma ye. Panipa now so did the say, Brenimu, Akwasibafu Tibusha, yes, sir. And I say about one or you know a cab one so they say. Usua Vivian. Usua Vivian, also what eh? What is Swami room at home? Eh, what you do me? To a castle or corner of a home crying, a could say. Well, say Okobo for Naman, no, the Kabiaman. Okay. Okoba, no, to focus himself to be Papa say it more no or could you do baby? The guy can't be can. What's a day? What was just here? No, what would you a deal baby? If you see him, the guy can't be can until almost caught. Only a papa high car will be face can. Man is 700 Ghana, that's 7 million. Low fare or call by a full of say or come out the horn of Papano in your my until I for my very funny. Some man, your friend said 6,000 Ghana cedars. 60 million. 60 million. And I get more before me. I got no idea, Juma. Brenimu. Eh, dear Juma. Phones. Auntie, a passano. Anna Oma will get before catch him say, a year grew ho until almost here extra 1,000 Ghana cedars. Get from them over Chawa, not getting fresh, said, me first come from no gay or no. I'm something, it took kind of mammy from Combum Paya. Or Haram sometimes way another 1,000 cities. No, the man. I could wait till catch him say, we enter a kind of animal to say, you upon who you my. Or say, Montreal, a grandson, and more what I know. My, I'm said, yeah. And your man is coming to control. On for my friend, your man. Okay. I don't catch him say. Penny, I'm not to say, Edwin and Tadia Mobeshe, and Antuma Mobifra. Naka Mobile day. Oh, first, I'll catch him say, in Cabinet Crabby. I will wait also for the into being here we in Taria and try to go the papa and any mammy, won't tell you, see that. I'm not tired of what look over cost sorry. You're very sitting in a can be back home. And I mean, everything home, says can you on quantity yet. To command 7,000 Ghana cedars. The first yet, on for the man, Mano, afraid or the next day for customs in Yamano, or the Google Crumo, boom fat, and let me pony hole. I'm sure, Marty. One sanitary, make boom fat or fair, for Pano. How customs say, Minya turn up. No, for Sanamano, no, go toy. Uncle Tonyo Mano, go toy near Mano. A jawboa. Me patrolity. The whole man up for me. Oh, a jawboa. What told it here? Me say, we go to Buddha. Mohana no do for my packet, say. And the Baba Nak be a channel. Na, of whom no club. I'm kind of channel so. San and Minchain. What was that? Gay view. That's a fair for business, I could say. Or so, or who had a banner. No, I can't even pay say. I deal with Yemeno, why not? Don't pay me second mammy. The guy can I couldn't put. Don't pay me second from mammy. To my papa, no, me papa, say, wait 2 hours. I'm papa, say, I'm catching say, Skywalking on 265 million. Only a channel, almost cost 7,000 now. My demands will go to a California man. Now, I don't know who Sicado do at the man, and I would the man I would throw. Oh, we say, Opa, a limited funnel. Or more confirm some kind of bread. No, someone will carry a true. It was a Boba money. As the car will cancel, or the man in a ambassador could dinner. Couldn't hold, say, yeah, become my own. Penny Panaya, dear Juma. I don't know me person me who. Oh, the credit said. So could be because a baby I won't fear doing the cat and baby Jones or what deal. You Matthias here. And I want to say, I will tell my friend say, you say, Kid David,
sorry, I live with woman. A compare girl 80 years. Obviously, can say on to tell you the Bible we need is a girl bring her. Okay. I think I will wait the attitude. So, na kwaba sa no also bo wabusuafo amane se wo beware no munkoja wo oh ye ko obebi wo fase ko to kente kwa de breme ah je nko ko je ko fuku okudiga ngatem na mso onya ye me to twa to bibia bibia ko so bia no na o mun obsafo nim so na se je obi to aso be ka se we ye kan obi be ka se ababa wa no sabia kusabia nya ado ne na dantika ka ne na dade aka ateka mo mi na da ateka bankam ne da na ne ye jai de ten se ndem ka skana obliman rebe na de be o se me wan de mo na ko homa de be ne mo ko tem bia de be me ska de bia every de bia o fa ne bia ma no ti be anam saman capital tio so fon ko ye duma je ko ye se my sister na me sa so na mudi hu okofri fo me sa no oton ayi force okofri force ni bi o me san chen o te bo ntwa daka me sa ko tua kuma so ko me sa no ana akoye odo asem di man wie no on kan ponu on fa ka iska nya nko an ka che se so be du bi nyama akoton am ha de bi ade force ko bisa bill me sa ko koton anya wa o de so and then over to 18 million, 1,000 amount, 3 million come said, G. Open the bar, Kais Cado, now the way. Barcade so that must say. Then offer him a goofy. Limu Yanton, you Yanton, Yamano. Neck of the 1 minute, I made Easter. Look at the debate to last year, Sano. A cut to some Easter. And son of Ocoton Yamano. I'm sure Martin, yes. Madam Sompa FM. Oh, no, catch him say, or could you be fool? No, fool, or charge it. Fool, where be your fool? I declare. You know, what's a force number demand? Force of demand, it's come from force or cotton force, and not Ukuchakan. Saying a daliga and Oyame. And it's another compare. It's certain Markuma, but it's coming in mind some from them to smart move. I know the my dear. So we will find the best my dear, music. It is a say, no, Sika say now, we have free Baba 265 million. 265 million. What in a term, you say? 4 months. 4 months. 1, 2, 3, 4. For February. Last February. To July. When we die, so the devil was said, Yamana, some demand say, on control name from Rena, Amano, when we trust what we know whether it's a sign on control. I'm on a problem movie. But one can tell you, Brand say, says how did offer come away. Uncle didn't come for anything. The moon be a cabecano. I'm a proper can say, going 50 your body and family. Anna. Opanka kase nkamema we 2 men sam obunya 5,000 na me 5,000 menye me him sika nyame yes kanu e fen sign in bulk we have 7,000 million na nti e be what's the papa do free hen get na so papa no so also ko papa di krum ayi me go wo all the kache be say okoko papa na mane ti man case kan man 1,000 okoko ti be kan man 100,000 undwa say Mate was saying, you be a person in town. Say, you know, some and never panic when you need. I told only country, but we know whom, but again, can say, some gay Kenyan, a Kuntumpo, said me come upon and say now, or do this cannot do. And see, but if I have an Elra, more man only for Bobby Chain, and rather, and not dead not do. But it was 1 month by on Papa Joe. Almost D4 was so D4. From born in Grand Channel, Nemo was within 2 months. No, come on, Fanama, San Covacana, bring him scanning the Chian of the Tutum farm. Scan a Dawson, only some children fat, who says cannot be said, or I phone on the 7,000 of my mammy. Like on funny opinion. Says, yeah, no, now, who did it say?
bafo sese ababa waka so ntua sika ma wade na be no if in case was ntua na ne nada o ka so ontua se o so mo ho mo na be hu no menese mesi na wo si unwoma na osim nema tries okay ana me hu so ka o wo fufu abra me fufu no wo ye no o to 40 bag mtima mani na ka peso ye ne dai fufu wo fufu fie ba no da 40 bag na eyi 40 bag kitwa eyi kwatu ana o ko to da no obonten a enu o sare che etu osum ayu e ka ho quality black no nkwan no ko enko to ba o so mo ba mani o mo nyamo bo fie no petema wo ana second time yes ha the phone men die ya o brem ku eja na said was the aduan ne ba na enye wakono ana na fufu na enye wakono I did that bag bag say nye na ka pese wo ye ne sei so chance him akwa sanko ana gba bi nko o ya say na wo to 40 bag na wo dia ba so o say we ka je say me ko to ka yi we say best family me o say bonya 1.5 o ba ko ba no o no bi ko 20 ka on to ba ko ka amabium so pani na o ma no manyina duru sei me wa na obi an be nim nchen obi ani nchen fa ko an wote no hai ana ba wo fie aka po ba bi na ka na tena ya semu Sompa FM. Pani na menugu asem bi so America sese wanu aduane ama open wasi nyoma pen wonne wada pen sese no duties na no perform no sese wo gina so kase ma yese na mentua wo ka be dey o tell said no kre musu me bonudwa utie mbonjetire on ka ka do bonjetire wo bi be na msa fidi no msa bolo msa man sadi wadu to da nidi o ko so some look over over 3,000 na de mano me first school fees na me tua mano wo de ko ta ade fa breme o so ko ta de fa breme ade na ma obom ko no aje ma se munya no mame o se no wiase afa na nyina wiase ma nyina betie so pa Asem Mpe Nipa duties a oba eso ye nyina oba kwa perform wonne wada ayem nete utie me wonne wada wanu aduane amma na sede aduane na wanfa ngu chance mu wanfa basket wam kataso no na anye wakono na ka pese wo ye ne sede odi aduane bre ni kunu amasa eno ye emprenu wasasu nyoma woni nada ko duties akoba ya ewa awade ase no waye etis wo gina so kasa de maye ni na mentua wo ka mo utie tim man capital so for judgment tie ni o me pesa ko ofro be na me yaman be taji 2000 na yi da mano be mano anu kan say afode I phone mano yen ko to em si se ska de mano e kwa na ma se ska be pe scrap de mano me ko so to me kwa ha be ko nyanye enye onfani nemu ni o ka so ko to abande o se o mo msaka msika na chese kwa bi so no oba no na wompew na no otwa waba na na so so de ba ku bi fam pa wonum ba ku ne se he na me kwa kan wo se wo die mu odi cha bi di na so fiska msika di me wo he so ne tia ko fu fam msika so wo sim ne mu fam msika yan za ska mi fam a wo ntimi fa wo siska no wo to ade msika ko to ade fa bra so so bo o di wo ko to he o ya se so eja utie me me se ade a wo ba wa wade ase anampra twie mu odin sa adwuma na oba wa yi wasi unwoma me ba to wama na wama waduane adi me ba o wama waduane adi esoro ne fom eti wo gina so se de ma yen nu nyina nti mintimi dua ka ateka obeka sai ayem neti awo mo bo mfie 4 days 4 times ba so nyen kwan le ba se se adwuma bia menim ye why mitimi da ben kwan ne ayo e be sai orun ko ba mfie da
onu ko ma mfie da opa onu nyan na eba anti ko no ko aba na ko hu de ka abaye onu ko ma mfie da opa onu na eba na ha to be some performance no oba mfie tries fourth one oba mo nwafie ojina bonte no fair bi am we do padi bi so na mo tie anfa bia no kom de me ma seniska kom de me ma seniska kom de ne ye wi no amachi no before na muska ma na giska ko to ne man fa pa ne fa e fa ya e fo no ofo nsa ka ho anya wo dia ofo se so muska ma bi o se baba wa de say e fa owusua otiswame yi we dia efiase mpa na make an say you hwa na meti o efiase me dia efiase mo ko Pentecost I was o dia o kan bi ajabi eja kan bi ajabi e fa ni uta o kasa no oh e fa ni asa me ka say boko o se e cha ntafo awo me ka say eja boko o se say ahina sawo ene se na mami usu aka ahina sababam ndio what was say odi kan jam say odi me adentinu pesika kutukuto odwame no what have aka ho amaka mu skata bia skam de ma wo odi 4 minutes no we average ko pa e 5 to 6,000 a month yes so 250 265 for 4 minutes uti mo say entina na me busa say dia ba adwuma pot na ye sorry busa me enti wo de ni koda eja enti Sompa Asem Mpe Nipa ko Oforisuo Aboagye kemeka chan say odo asem tika fa che no sa wo me fa che mate branimu me cha eni sab entina me say dem to dem o hospital wo di ko di o school fees wo ko to duro me come papa ma me ka sika mfa nkonya wonko me ko enkran onko me sika nko yo say me sika ma sika fokoton force o si okodo obi phone on phone na yira do ton phone o ton obi ton fokoto e ka ewe we nya ti we o si mo sika ko to 400 ma ama kan sika 7,000 we come so person ya no o boa sasa we just no o am say ko fa ne man brem na me say me brain what ah do so me sika ma me okay ya ne ajabafo ne be kan na kosem e wo Sompa Asem Mpe Nipa say ababa wo bi frɛ no owusu a wo soame wona ne hyehya awade ababa wa no 35 years wono so wo adua 70 ni ache na mo hyehya awade na so kana chichi abam orofo producer di dwumadi we achi yema producer antrase na sadia ko ye no sanse Oforisuo Aboagye me dwumadi mu no me ne me ho na me nchiama so nti asem sa na me hye sufa so ti producers na ya dwuma no no me de abeto mani mansa na manya hoden abeka na wafidie so omu ne di ho adwuma nansa na no ye kopa club ye ne bi ye mu bo bi ye ntwitwa bi esanse club ye no Ghana fo agye atumpa eno the leading beer Ghana fo enom na omse club ye no no ma tipaye bi anim sa na anu mekoyo hangover bi aso enim ahodi wo mpa aponto na badi tuo no ene yeyo no na wotwe die no nyina da ye club ye na amanfo ede sefo orofo ye wo last size ho kese no ene wadan temo ene wo kan one bi orofo wodi fie du watwe fo asem ko club ye no so sa ene oba pem for club ye no ntimi no bibia eno ene club kokoza chimi mo akwaba Oforisuo meje so medical ka che wiaseman nyina se Oforisuo Aboagye menchiama so enti asem mi hye sufa asem ba yebusa asichire na yebusa ewo ababa wa wusu anu ne didi komokosi sai Oforisuo medase manfa nchia so nkomfama eye Osei wo asafitem o ye electrician ba bia wo bia me nchia so nkomma me ka ne se ya wo na wo ye mame sanso bia mu nana bedide wo eye Sindis wo ne masamo a mu nyina mo Sindis wonom mechiamo na Oforisuo mene ababa wa ne di nkomo ababa wa no wo tie video mu a o so wo ma na se de adwumadi nsitie no ye tumra ne a kiresie semrante ne hweme omfa sister ne
picture no to so mam sisi a wo fiduam ha o fiduam he yai ene wo so wonkasa video so enti no momfa video no to so mame seke bia ka de papa yi ka bi kura kente sa na te ana wonte mase ai ebi ana de ka papa bafo kan kente sa na ka wayi na no ana okay okay ma ovuso mami nyina na enti sabre no ye ne papa bafo atwetwe enkomo na papa bafo asema wo ka nyina ne se sika wodi ama no eyetwetwiri di na mmom sika ageto aduane di sika agekọ asopiti sika wodi tua ne basuku fiti sika wodi abodi dwetre nyina nya ne ya omfane nyina na mmom de omo ye nhyehyeye se omo ebetra se okunu ene oyire na oma ware na oma beye honam baako ne sika wodi manzo nkototo onyoma de papa bafo se ogina de nyina kokos mamitio ofoso MC amede picture no ama monti ya na mode to asoso ama me ofoso me ne eye minu aba ne kasa ye no enchiremu a okanyina ne se nokre papa no edi sika no 265 million no edi ma no bibusa ne se papa no de man in bulk ana kakra waso de man in bulk o de bomu na ma no se oboma girl no there be o man kakra nemum sika odi bomu man no ye sika no 7000 no enka ni sika da 70 million no ena odi man se onfa ko to ayefro no ho nyoma na nko mfam na nko mama ya ayefro no no na obi ntimi hu de ba ya afi ye nua ba no se papa yi wanyini eti papa no so hu no se ase kululu bi bam eti e ma no so fa ne ho adwene no foso ni tintini tietia mu nyina ne se ye nua ba Esther se no kure de opane kan nyina no wage atum ababa ono na eda so no na asem a wokan nyina ne se ofosu wo se wa she papa yi 3 months sika 7000 no a ye nua bai ana papa yi di ma ye nua bai no wode ne sika 7000 no de bema no eti ade a de na mo ye mo ma na nim ne mra ye nua bai so ame no wote eti no according to the yenua ba ne kan nyina no say papa no oka bia no ono de enya de so ban framem na emom sika na papa no ka say 7000 no yema no 3 months obetua sika no e de ama no now say wo busa no say eyampa so ne ko hyehyɛ say awade beba so ana say kana chichi bi wom ti ne ko ba ne sa adwuma na meye ubusa no sa ofoso mi busa no se me pese me ma wiase ma nyina hu se bia na papa yi twa ntro de se moto baba wane so what ma say matiwase na mom no ubusa no se eyampa se omo hyehya awade ofoso ne enua ba ne gitum se omo hyehya awade e ma papa ne edi sika 7000 e de ma no na obi ntimi hu de ba ya ye enua ba no oso wonwale biem according to me ne papa yi kura kasa ne papa ne se bra na wo hu ye enua ba no ye nua ba no na ode ne nkasa ye no eti ohun ye nua ba no nyame ni kurani wono na nko oba na nko opese nko ware no na nka ye nua ba yi asem apa ne ka kire me no na emom no ye nua ba no so pese o kire se ono de papa no na nsem bi o ka bia no ogitum san se awade no mo hye se nko be ware no awade no papa na de ka so ntimi nwale biem papa ya mpase o na ka so ntimi ware biem se ya una o ka so ntimi ware biem dia na je so ntimi nyisika bia fra baba wa no ka se ne wona oto mo hu nyama no ne o ka se ne wona krom abo ka se ne man ko buta bika una ka so ware biem labi am se o de ko no se o fu nyam sika me nyam nyama o se ne wona krom na okofa ne man no ka se ka o nyam ko mam ne o so o nyama no o krom msada be ko hono ana msada be ko da be kasa be ko hono enu na me pa frame sa baba no aka Asem Mpe no ofu hu ko na mkan ya no se no kre mo kasa den prince kre karo obu msika ko mame papa ko kan se go botuamu omo 50 na je se jo na aka so o nware na so fo so se girl no ka se papa na ka so o nware bie mu a nka girl ne magintum a se ye no kasa gane e reception ya wo se o via hanom o se aso nkasa wo se papa so obejiska na obetua nti se baba ne ka so nwale anke nua na ka so obetua ska no eti ababa wale de utie ngo modiem dia wo de adwuma no
edi ye nua ya papa yi na wo so me de ma no sie no ye o mani bi wo Ghana hanom a omusuba no ye o mani bi wo mo asafo asokwa atonsu eno no mo de ye eti ye nua ba yi se wa fa sika na ma temas ye nsom wa fa ma ye betra papa yi na fa ya che no why you adwuma me hia nkyire mu na afiri ho okay why you adwuma Panama ban trase why you adwuma wi odi wo ne wo mu na edi nkomo na mo de abeto ne aye ho adwuma awura mpia Panama member Asem kwa kube mu akwaba mejusu na de nkokorafo nyina so mbe wade o eja ka anyon so wade o se ne de nkura mu oden che me de no ga cho eja se aduane wo ma na me busa na se watena bro chire fa because the furnace na the pa hospital ni ade se hu akokra ya brand wa kosku bana kosku kwa kuya ni ya mama nka se mi kakra na yenwa ba no te ayo me ne na kokasa bo se fidie so de o manti sa na sese ye de no wache ne ka bibo no ya na ubisa papa e question say ye enwum bi ba kofi bi o senka me ne wa na e ko nkran afia mpofo wai usuba mo wan kwankwo repu be me ne semejo so dwa so kura unu so what ya say enti nka papa enko ne obai na e ko nkran na eduru omuduru dwoso no let's hwe a de oba na ye no emoa yaw on say obi a wotie ni omo tie omo ofie nyame ampato bi beka so no se papa ya komu de a ene papa yi asema papa ne kana simple sika ne de aka mu no do so chan de papa ye je but we ye futusem e de mo obi a jisika koto nche be wanto ama de na obeka ama asem na ye de yenwa bayi wo kom papa mu no mu twa na be papa say exam san ko watwa exam say watwa bibia oba ibusa ne bia no o deliver mami say o hwe ne oba school o ye say the papa kanya no kura say o reception ya ye oba bi wanko ba betra ka say do kan oboa me so ne me die but we dey da bi papa kura ne chima say mo asempa ya mami nka sa asem we nche ye nwa ma ne bidum se be ma be ka cho so wo pew ne so ka kire wo say me ne wo friend na bo so me ya na say 3 months time no mintime ne wontra bi mu a na so de ne ho ka o ma 200 billion ana 20 billion kwa na ba ma ne di for Sompa FM odifo papa ne ma oba ne kasai se ayawaresem ne ye ware ye tu kwan oba na tiase enuti na nam so papa no se bempre ba kokoro se de okọ ba kokoro no 10 minutes short as 10 minutes no di wie ye was it 10 minutes papa mwa 10 minutes was it 10 minutes na yaw Shishu pass 10 minutes. Na papa kwa kutu 200 something million. Ade, we you nurses. Papa, we you nurses. Anaso ye kromo esika voibi. Papa ni nyadwen se oba no wona ne babo bra because wo hwe oba yi ne nyanyam ne de wo city a na papa no seven producer na oye ne dompem dompa ope no obi beka se papa na nso oba yi mesi ye duane wo ma ho papa bi we krom na friend kolo vivi uka kolo vivi anu abo ma na o se de on do bodin no but ha ya video so ti asam no so eti de abese kanya se ye nua ba ne de wo ka bia no gigigigi nyina no papa se sika kakaka me de ma no ne wo ba me hwe no suku no ni nyina ye ka bom wo se wo ko papa ho wo ko bona mane papa se onya akwala sa wo ana nya papa nko me hwe bia papa kokura sebe na ono no anyiri cha papa nso no wa wala ketesi a sebe wa fra ne kente ya yefro esi ye wa papa maame fo bi wo ho no mu a wa bobro apostle bo ni kun awu so many years enso so obewale eye obi ani nature obi won so a wo ya youngers ni kun yo so nwale biem eye sa nipa no ye dedam enti papa yi kolo vivi no ene de en konfumu papa yi ko ye na ka oba de ne ba se papa ni mada no ka so oba mam sei wa mfa mame a ka anka oba yi ka oba wo de papa yi be ba na de ne be ko ba bi papa yi exam sa wo deliver wo twa mami sei me ko me papa ho mami sika sei no agi ko papa so reading wo say
papa was educated aduane also wo de okan wa susu ampa se papa panimu wa mo sika se aduane bre no politin bag ene se yaw ye tia sesi ayi so obi so de aduane bre na ya wo beto wani na sebe na bosu ni ade different plastic one ni ade biaba wo de papa nka wo de na nka wo de a politin bag mu na nka kuta wo de wo se fufuo ni da politin bag mu na ubu papa yi se ekwan bi so de ubusa bia na de bia na ewa wade mu emrante ekwa de papa ye ye ne mrante ekwa bebre ntimi nye ukọ me papa akọ akobusa no mama sika sei me bewe akoto wei ha me koye ndomi me kotwa force bay papa ni nyina wotua ade be biem na papa wonye biem se wo fi se papa no won kasa wo mande na ode gisika free papa no wo fi se papa ya kokora e mane pamfa nje papa on konkon so enko janso madika kasa obi be kasa na nso obai papa panimu na honta na dabi e ma no so na nso obai oba nso akwala yesu enka ne sa but at the end of the day papa no call ye no papa na ankosha ne nsa pop ade obai wo kan ye bia no oye it is obegya to say 70 de obetua ni wo share de ye uko share papa bo be ka cho se watwa ma be adwen na wo de ba e ba jim sika nya sa adwen no e ma bi pesa young girls na ba no pesa edi musa se won boys na sabe wo si so a wo no mo chachan no de papa ye bi sa ma enke ni de enwi boys young boys now de o se wo mo de we young boy ebi mu ti sa ma no obu okoja akokora sika no de no adwane ma sabe young boys masa papa mo jagina ni mu ni be manwi doctor mu yo se nipa unwi ya obe manwu eti papa so far as ni be manwi ndie ni choice e won the side sa the choice on the side opo betuma wala basiriwa opo ni sikento betuma wala baba wa openko ade yenko ampa wona wo ko wo tua je wo beka bia wade ma wonye de bia yaw ade wei ye ne mantie ni ade obi betuma ye yaw ye betimi mami say yes o betimi papa ya ede bebie na me de na minim say ye nwua ba ni mu no ene na kuma mu no nyenye ni taste ni papa yi ba na papa no obusa na papa de mani ntino na ye ne de te no ma papa yi kan ade ne wo se we de anyantua sika kese no wo se fa ne mo 70 na wo be kan so fa me fa nkototo ho no ma ne de se be anyantua o de se sika fa bra se be okotwa ne pieto okotwa ne be ma ne pieto aka ho sha 2 and something na ho anwa ne de won fa yawo enye obi a na beti ase obi obaji sika nyina ya na atanse ma bi trimi yom de na wo so amfa me ho anka me minimum oba bi a waka sa ma ba ma na bonu dwama na wu because adwen na papa nde ba nya no na wudi hia no eti emfa sa de ontufo se wo mpe ba ma enyi ni sika papa yu se be ho no wo dai kura na de wo ka bia papa no ye ma ti papa de mfom so bi enu a papa wa ye se ke ba ye na papa yi se be ho ne mada ena papa ka so be mam se wan fa mame a ka papa yi kenzo nim de be ka che no wo de papa se mo wo kan nyanti ye nwa ba yi wo ti mika kukuku yi se bibi wo mu a e fa ko so be cha che wa se mu o so be ka sa se so ja se eti ya de so wo se ya papa yi ya de yan kan chen so mfa bi kan na de aka no nkoje papa ya tino mu tu o se de kakraka na aka no e wo mu no onfa ono a ne ko ne kwan se be mpre ne no ma hwiagu obehu kwan obefa so obehye na mmom saa 70 ni de oba no so agya tum se da se wode baba ete so so won kasa nya no na ehu ehia papa na de na samaba ya ma okwa se baka so won kasa de a yaw wo se saa sika no obetua ma papa yi de a papa ya ready so obegye de aka no onko ni bibie no papa so ntuma bia ni wo ni papa so bibie no nto de 70 onfa de aka ne de enfa nse papa na topon okobu ya 10 minutes no enu atua mema ya mobo wo kwan bi so o 4 months ya mobo Wako cha about 4 months wako 2 and something. Hey, yo, ya mobo yaw. Buey mu fo mo se mutu buey hey. Emema ya mobo yaw. Oh, papa. Wadaro ma kafura wate. Senu. Kafura oso ko 10 minutes. Nti yaw. Aye nwa ba na abo na ha wa yense ne bon. Papa be na oso wo gini nyina. Papa pese won nyina enye ne ebe ka jejo nko nyina but o se 70 ne de onfa na ade man de aka ne de bebrebe na aka no onfa na next time no so de be yi
na sebe papa basiwa sebe on de nti aduana na ode to polythene bag oba no mpese oye bibi mi ehu se na de aso mesi na de we sinkunwane ode koma ni kuro ni wan papa na otia na emma no mo hyehyɛ no mpesa obenya na ko de papa tete na ko hyebon bim wo ko anu awie na ko akɔhyɛ o dabi obi oba ka no so papa so pese o kyɛ so ode wo gine samba hey papa so asi ne yire na ekɔ okay eti wo de papa yi wonya abɔne bia wo mo bia meka se na papa basiwa na wan hey obia on the choice ye won kura bi onso onso omo so ayi for no bofa eti ne papa onyi sika no fam ye beka kire wiase man nyina se abasa na futuo kakra me de be ma me nua ma ne bi se nyame so obehira wo sabi miti we minim so oba we na me ne ho mempeno o minim se mempeno se bema we na me ne te eno ye masadie nyina ma me bema we na me ne te ena mpempi wo time to twede wo me so obomasum na mempeno o minim eno te awiase mu asetra ni mu abrabo no ade bia wo beye bia no se wonimu a se ye papa ma wo ana se bone ma wo you know eno ti ya besre ya nwa ma ne bi se duru baby na se mo ya selection se mo be ware edu baby se mo ya selection se we memprania ti ya besre mo se twen de nya o right choice on fem pade pa miana me ka ma asem se so oba wo pewa oba wo dem a onwia wo sika oba so so a wo kwa wade a wo beche no hu no sanse otu banchia wo dua sanse obedi afe na papa basiri wade aduane ekoto polythene bag man sika so doso me kom plastic plate so kwa ka doso eno tie fa futu sembi ma yenua ma mu se duabo na aba no no mensam onipa katu enipa so na biani eti ye hwe ho ni asese ye ho yi a ye benyina che enwa wo hwe no ho so yie eno onyini yi otope eno ti be ma no se wo mpenu a enyini sika ye tiawa panipa wa ye nyame so adwuma wate nyame nhira wo esanse kayo obi kura no akwa bodua ansan no ba hai na mmom asem kura wo kan se sika no kura dooso kura no de ache no na mmom de oso de kwoto awade ho nyoma no de wonfa wade mrew na papa na adwene mu do esanse se o place na o tibi free mu a sa sika no de ache no eso adwuma na papa wo ye no sabia ku sabia nya do wadi twa no ana papa so ba na Oforisuo papa be no wo se wo gini sika nyina enya adwuma eti wo se bebrebe ne fa eti papa na adwene mu do kire se sika twetwiri di no de ma no nyina no waye so adwuma awie because wasi nyoma one nada wano aduane amana di etu de fa nemom awade na ye koye na amaso no de famsika mame papa me ne ya adwene papa na adwene mu do pa eno ti ahwa ne hye nyoma bi so se de be ya no men sem beto ya bra bo so na ye be nyina che papa ya se ja ya da 05513131 ene asem de eye home derby we ye so ami asem ne matena so ye asem o 0555 producer also mama man de so ami asem de Oforisuo am performance so e be ka se o so ami ti o favor ya asem 0554933131 0548933193 yani ahwefo ne atifo so enkodi nkomo hello baby afrefre wudi efrem ko be katafrisina yanti o katachie I abaya no de duma ji papa na mu ma wa no so twa no yi papa no so nya botre pa se we nyina mu no wanyi bibia adobon wa plus ya tibia free mu no okay hello ye kwadwo yanko ya nim na mebre na ebe ko je se jemu nyina no okay ma data ko le tidobu hello baby afrefre udi taw
Yetio. Hello. Baby afre udi. Sompa FM. Hello. What is happening? Hello. Hello, Fosu Madre. Yanko yanim katachi. Fosu dia ba papa ke dia e bi etu eku mi anu dia na nse ya emenda ya ko eke na yi wochi papa da ji wa bo di emenda ya ko na yi Asem o. Hello. Ibi selling temi e bank to any man fanyo banwa dia nso. Inti ase pa no dia ti papa no. Papa ni ti sika no wona go. Na mo say. Oh. Ni ko lumba nyina o. Omuna ta wa metia mu nyina mu ko di mo papa. Okay. Hello. Baby afre udi. Me frefre dum kwa. Yetio. Me pa cho papa na de wa ye ne no kwa so ano no. Okay. Hello. Hello. Baby afre udi. Hello. Yetio katachi o timenka umpeke ni ye. Pasha me chonka. Yanko yanim. Me pa cho me fo ke chimai. Yanko yanim. Ya na me ka che oba ne se. Wajina man nyina na mu abu mema nyina kwasia. Wajina man nyina na mabu mema nyina kwasia. Wama mewura akopa o. Na yene mano so bededa ame ya ka chiro mo so mo mra sa ba wi ho mra majisika no mu tefa. Aba ye mo mo katrete. Ye de betie afiri mu ha. Na sa sheno wo so no wa ye na ye da yere na tikama papa no. Zanse wa bu papa no kwasia pa na onko so a no mana ni tina obema ponche ache dachi. Okay. Hello. Yes, good evening. Majo so katachi me brand mi wi abi nti yanko yanim. Yetio. Papa no ya de pa ni ma mo ma ba ni bia na ni ma no. Ba be u bata no. Ba bia manya futu. Ipe anga se ma be bi din ma no. Why? The baby manya futu nda ba mana manjine we brand. Bye. Okay. Hello, last caller. Hello. Me tio papa. Mami yetio. Emanu ebuye kosia obana yenu manye ye ba kusi se undo bia ejisika ne fezanga kana son katre o mo ta ba ko tu banyama wa kamo bi o ni o person ni be sisho na o mi obi sisho ni dan to din za tukano aka mo ni pakro na we papa na bo un fe na ejisika o bo ni bi o be nyano. Okay. Toluma akaso ojirisika nyina akra na ebeje. Hello, last caller. Hello, last caller. When you? Hello, bajo me ya plena ngama. Ya bana yele dia kwa papa no mo ri biaguno. Oh, Debbie. Oh, Debbie. Debbie. Ya bana uda ngame kanko. Na papa ni mo ri biaguno ba ri benisa. Okay, papa no bano obana shudiem wan fadua bosem ene baye ye besro pa ha ena ye de ene yawo sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no eba na wieye ote wo mono asam wanka sa ena kokko sachi yabu a fresher 4 days the production wa ye no ano dene ano nam papa enya asem ketwa we edika we editie na wo Oforisuo Aboagye menam tetwam nam de sompa Asem Mpe Nipa eko boshe asase so pani bafo wo boshen one na de Asem beda you na yeso yetimi enya adaje eka biem se wante eka biem a ye ko computer so dwadie ye mamu na bye o kina ya afofida ye kwa ahomije. Ante saba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di Asem asio kanele pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters. No benefit me benefit wan wo so ko to wo de abrewa esma ma abrante me shuve una
nante kakra na wabre nom Kingdom garlic bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom garlic bitters ene ne capsules asembia nye ho edeben wo hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso ya oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger